Ka Agency for Sustainable Development Initiatives AFSDI ka badikat nat trikam jong ka khasi jaintia Presbyterian Sinat Sepni haringkat ka jingi trilang bat katnat social welfare ka sarkar jala kala pelong ya ka Shillong ron 10 ki 8,000 khatsan ha ka arfu atrek unailar ka balas dang nadu kapor nyobu jim stem ya kini ka jingi mare thong lawan ban plie do nong ai boj barang ba ka sarkar jala u Dr. Didi Lapang ubla long kum kongsan bat uba ti dakhar Commissioner Ketnat Social Welfare jong Sarkar Jila kum usumbut kongsan haringkat ke jingi dan lang ki pastor lembat kiwei kabalas dang na parking lot pulu bat penkut ha katehi keju ke jaka ha kini ke jingi mare hadu kumba sia jar ngot ye ki noi sementa kenthop nadu ki hep ki beret hadu ki belasan kilai sementa shit hem na kabenta ban pinmi pisa ban a jingi rap iki skol ki belaseng da ka KGP Sinat Sepni nak benta ki bria ki badan ke jingduna hagit khatmen bang yo kalat benedon bat pi ngaso kemene by pastor Solia iwan ban kendu ban pen ai ya kalat benedon bat pi gadai ke jing syakri ka badon burom ke jakfe a very noble contribution that you have made today towards society, the needy, the downtrodden, and the people who need mercy and love. Kineki jing wan jong pi, ndai tang pio ban mare, ndai pila shimbentalem. Hage jing syakri kebadan buram, ke jing syakri kebadan dor, ke jing syakri bawan ra ya ke jing kermen, ke jing kemen hage parolok kebadan nak jing 1408 Sinchar Lang Wa Lang Nibuan Baar Sinchar Lang Buan Balai